Balwetsi ba phulogile ntle le kotsi morago ga go utswiwa ga peipe ya koporo e o ya belang mowa kwa diphaposing tsa bookelo ka Mantaga. Bogodu ba bobedi mo bekeng eno ka Laboraro bo amile maemo a mogote kwa ICU. Le fa go le yalo, CEO ya bookelo ba Baragwanath a re ga go balwetsi ba amegileng mme Maphodisa a batlisisa. The theft of the copper pipe did not affect their well-being because remember, in an ICU situation, we are already ready for backup. Mo go se go bonagalang le ditiragalo ya sabotage, badiri ba ka tswa ba dirisana le batho ba kwa ntle, segolo jang go phaposi eo megala e utswitsweng e neng e le mo go yona. There is a huge possibility, and I'm saying a huge possibility, that this is work of internal people, because where these pipes are located, it's not everyone who knows. As far as we are concerned, everyone in that space remains a suspect until we have managed to clear everybody who's innocent. Ba masika balwetsi ba boifa gore ga go a babalesega. Because there's a market for it, it will continue, and it's happening in institutions like this, where it's not even supposed to be expected at the institute like this. There's families waiting for their relatives, there's loved ones, and this element of crime is exacerbating, quality of life. Lebogang Maile o ikuela gore go akarediwe tatofatso ya polao mo godimo go ya bosenyi kgatlhanong le babelaelwa. Ofentse Stimo, SABC News, Soweto.